3 baya ntwageni bako ya ntwageni no kumya bataye na gitanda bajire bara mara 30 nje mara 30 mara 30 bakora mara 30 ndi ngibekire matrice gono kumya inyore nyombe no ngi wa mama matrice ni okay wa kira 30 kiaria azinu to atogita ato matrice ni okay wa gara ntikomenya na hata nonto ntikomenya mbuiba lakini otugo bambire kubura kiratati otugo yani kuthambia kiratati ende tukugaruka tithina lakini tikuwa mtu agaruka iteremo are karingana lakini araburukiri kairi tukarukiri berinyando tiego mama tukugaruka korayo nuangambiro ri kabarathambagia kiratati nuntu ikaragaren TV ari ntikomenya akadre movie barona kiratati ana ndiura mtu agikarambe ongena ukarambe bona movie abana I stand to be kinded gishunko ni babitane famina za Kimathi muridhiri wa Meru TV tukuya kengo twinambere kwa tukianagia keithia muridhirie nanse gato kugote ugeni ngitegagia kinyangwa muridhiri wa Meru TV ukurara boiga na nini mbagiri kabisa twakugwata ugeni kile mubango jwetu jua turinge eme nimitabo nanse ndogo no indi ntiko mekethara oruge maratasi jara ma America hii matrice irare ya maratasi mayako matrice ukuraina ntamenya no kwe mwago jura jwa kumamira matrice ina kiratasi no wewe ibu endera kini menya wanoke webu etibatio tuikaleo menda ndamamia matrice ina kiratasi lakini totikwaragiria muno twena ndarika 30 twigwa ndi mugwaya ni ntobireko bimwe ni gwaya ni ntobimobire ko wije ni gwaya into kana nyamu we mbio wije ikigwaya imbira kegwa tiga wogo mbije kegwa ni wake utikenge mbije we mugwa omwe naki biomve utikirite yani ningwa no nkirite muno tembo maeria metho ni yake weja kubaeria rombo maeria metho gatumagaruke gendo kiake mwambije ni gwaya kwenya muyeta wa mbiti mbiti era twakira turi twana mbiti kigwaya kwa twairagwo mbiti kigwaya kithuku sana mbiti nu mbiti gana bije mbiti ekithaka fisi ya na kinya mbiti enu ingi ikigwa ere kwengi mbiti enu ingi ikinondo eta umaga mbere yumaga nyuma mbiti ere kuvugira wewe mbiti ere ko mbiti ekithaka na ere kwengi gutengi oni bije ekithaka ke ere ko kare we ithigori yugu mbiti kwena mbiti gana mbiti chionde ni igwa mbiti ngere kuwize mbiti era yumaga nyuma na enu okaragira ikinonto eta umaga mbere kenda weti ikigwaya kere mbiti kenda weti ikigwaya ikigwaya ri myoka kwere mbomeru yuma mbere lakini ntu kigwaya yuma nyuma tukamikaragira no to kira ke kitikigwa ere tikigwa ni umire mbere tena ndike ngeje korida ngatheti muridhiri wa Meru TV ngatheti njarani yakwa itharire ngetukwa tuwe na mugeni by the way tukwa tukaragira mantu makore na biashara but the meantime gatu na mbere kwa tukimurikaga mama kire twinya kire ngatheti chia muthenya we muthi njarani yakwa ndina ngatheti ya The Standard ngatheti ya The Standard yena ngono kathomba maire chikire twinya ririkana ntuwino gatu ba kubashamithia bia kire twinya kire ngatheti ino kwena dream schools that top KCPE pupils will join chukuruira ana barabethere tubakirutha bwega muno kire ekire mageranio ma nkwenda kurithi ndariki gana ri twina cyo kengo okay sawa chukuruira
ana bara bethiretwo bakirutha bwega muno begwite bakirigira kuthi ira bakathi mwana wetu wa Fralo Makoka Robinson akathi Alliance araina max 431 Otieno Lewis Omondi akathi Alliance Kinyawe 429 Julius Chacha Mwita akathi Kapsabet Boys 428 Murethi Tom Madhenge akathi Alliance 427 akathi Lidel 427 Lidel Mwende akathi Pangani High na bubange bareu bakaichukuru mwanya commissioners went into hiding after police resort oyone wafula Chebukati muraitheri wa Meru TV hethiretwo akithina mbere kwa kiumburaga kana akiugaga ati abitha barabangi bathie na mbere kwa bakibithaga nyuma ya gutumirwo kwa resort cia ithurano binene bya mwanka muthiru imo ciango ne ciekiritwe orito kiri ngatheti ino yetu yarukirirwa emundi. Ministry leaves bid to do away with primary boarding schools. Kwina ndetine ciethiretwe kiaragwa nansi cia gutuika ati ministry ya kithomo ikaina mbere kwegua eki reverse mantu koneni na primary boarding schools ndatwire ciethiretwe gikagiro sana ati gutikubatira kwa kwina primary boarding bange bakiwe iboya kwa kwina primary boarding no ndatwire ciethiretwe kiaragiro kondeni sana rogono rungi rwankwana rwikiritwe inya ni karatati ni gatuna state to decide fate of learners who failed to select Form 1 schools. Thikari kaina mbere kwigua ikinenkanagia mwerekera wa ritobara bethiretwo monketha ino turi bataru thite gutara cukurira bakaina mbere kwigua bakithinyaga Form 1 rogono ruka rwithira ngatheti-ini ino ya Daily Nation karatati-ini ngatheti-ini ino ya The Standard karatati-ini gatuna top candidates to join alliance as many happy with the placement. Aritobabe the tobacco bwega mono bambere buru agande gurumba kego bakithia chukuru ya alliance batunda arikena uku tariria u nyuma na baraba ingi bethe tobakenera chukuru ira bethe bagitawa karatati ni gatugana karatati ni gatotana iko kethia rogono ruru state spells out funding plan for junior secondary thirikari ni Amerika wekene kana ya Marekani muno nkuruki mantu makonenie na junior secondary kaina Amerika wakirithagia mantu mama karatati ni gaka gatuthandatu karatati ni kamugwanja kena ngono chia county county government of Meru nkona area tender notice nkona county assembly ya Kirinyaga area mantu mama edha wa makiandu kwa makoneni na county government. Chebukati calls for inquiry into plot to overturn elections result. Oyo ni electorate commissioner chairperson wafula Chebukati muthenya wa goro na thie na mbere kwigua akiuga ati inethiritwe akinambere kuga ati ejisiritwe kinambere kwikiandikira barua mutongoria wa mugongo Daktari William Samoei Ruto ikienda muno kumenya mantu mara mathie na mbere kwigua magitumirwa kengo gutumiria mutongoria wa mugongo kana kengo gutumiria rais kirithoro binene bia mwanka muthiru akiaria kagita kurugura post election evaluation report na ara safari park mujini munene wa Nairobi. Chebukati augire ate kana thiretwo akiuga ithurano bia mwanka muthiru getariki kenda kwa ina mageri maingi sana makugarurania mpumino lakini mantu mamothe mainambe kwa makiringa kaiga karatati gatuna nano kethiri rogono ruru muraitheria wa Meru TV Nairobi City County Assembly Kenya Roads Board mantu mamothe kana advertising chembe gachithe karatati ni gakenda kiringa thetieno ya The Standard antu igana de 12 nasi ibethiri tuba kwa kilometino ya barabara na arante cha Western Region ntu igana ikurukite nuntu bakwithikira sana ntu igana ikurukite
antu iganaria 12 bethiritwe bagikukire mitino ya barabara na arantere cha western na ibwega tugabwega ati tukaina mbere kwa tukimenyagira kumani na ngendo cietu ria tuthiete kana ria tu barabarani ria tukamatete tukegwe tukiaragia tukiriza our voice kengo tigira ati tukumenyera mioyo yetu yongwa nuntu moyo numwe niyo ijo mwake moyo numwe omwe ojuka uma no tugeta ni no waka uma bas uti kwina nchamba ngane China yenda kuruthari ni uti gintu itaruthawa ukagituka rukunyu no wekiro rukunyu rungi ukagituka kiara no wekiro kiara kingi ukagituka kuguru no wekiro kuguru kungi ritho no wekiro ritho ringi mukiwa wa mukumbusho ukagituka chijeko ikirungo kya mwere kinyakio mukiwa wa mukumbusho ukumbusho arezo ukumbusho mukumbusho ijuiko orotha research ukame ari utigoga twera mantu nusu ora nkurutira gu nchuturania methan mbungoranie magoti nchurute yani utigi ntukitaro yani kinyankoro nada nchiamberia kuwata kinyankoro yena repair tigo ukinya mitochondria kinya fallopian tube to bigire mbio nio by the way nondo kwena basamantha lakini muoyo utichona kwina ndagitari tiko minde gorereko agite na misheri nathime amenye moyo imbi that thing nondo menya andu bathuganagia moyo miruke lakini wako kukinyoga kwa miruke uti function is it true kinyoga kwa ogekero miruke waendelea wachoka moyo igento controversy nonto ukeja kwaga miruke ogukwa ogakwa ogekero miruke utirioka that means miruke tio moyo na moyo na juu utekarote na miruke ndamu ikathira mwiri wako kana oga azin ndamu gatuke ekuthira mwiri no ture otetora the same case miruke ekathira mwiri utitura kogu miruke na no ukwinya wina ndamu no kwinya wina miruke na ndamu so what is ndi ndagitari yo enda kumenya that thing what is that thing the soul me kwina nkoro that is heart kwina air neo oxygen kwina carbon uga carbon yes carbon enda no kurakara ya gishongo kwina kanyamuga wetwa the soul yani kanyamu utamenya ine ndagitari uyu endire kuthima ona imbiyo eno wetwa soul kendo barutha me kimenyaga soul ere compose this gas and this thing and this thing kendo as in very easy kumithondeka ukimenyaga gintu kigwetwa soul kiri na carbon dioxide kiri na mitochondria kiri na fallopian tube hemoglobin nkambushu ndagitari uyo athukia glass yathondekwa glass indito sana tingo nacheka mankura ngukwira ngomyo tithingatagira mitandao are indingataira ankirio glass strong such that maybe mtu agikua bena ithimi beyond na kira gintu bena CCTV na CBC TV chonde ira icyumba kuraitha bena nyama tereso bena into beyond bya yumba kuraitha mtu ujua kikua no nto nare karibu gukua mtu ujua gikua bakwigwa bakuraitha kira gintu yani ibakuraitha kira gintu kamoya wetu moyo gakiuma garukogu bakaraithite muno then inde bathukia glass bami set such that
moyo yu kiuma that soul that whatever kiuma ithongira glassine na yathongia glassine ino glassine ya ndruthe tu inawe kunekani kenda bathukia bathini ende lab bathi mabona imbio ino this soul, what is this soul? No ntibari kurutha ithimi bona ntika anu yugu kinyago ukaya gukwetha ino wina kilo 50 tuye wina kilo 50 kwina glamu ikauma mwero wako ntika anu yugu na eta ende glamu nukwerekanaga chida we china soul soul i glamu ere urito bwayo yani kinyayo igintu kino urito yani womba kuthiara womba koina na soul ukaigira kithimini ara tumeona kiumago ekaigira kithimini ara ukaigira kithimini ara yakuonere soul ino ina gramu 50 ende ibaye inde to chego ma by the way tingono cheka mankura bathukia bakara state by mandaktari baba nene ba chinko baba nene kwa daktari kali muno Cuba mandaktari bondi bari yagu baraithite na manyamu machini maona ma computer bonde bari yagu bachererete baraithite na glass ni modify to bantu ari baba tamaka what happened muntu uju akiuga na te mu baruthite antu badatu banogu na baba kuya in different intervals hey I think ambori garember kabo ke bueno ambori garember mbere minko mbambe nkwe kanyega kurigara kandi rekata itano Grace inu nanze chiatondokaga na ingresi yaruthetu na chuma ti glass wogu glass ya chuma I'm talking of chuma na ti chuma ti chuma yongwe chuma yani ti chuma ndewe ta chuma Grace ya tondo kangire chionde oyo agekwa gatondoka yes soli athongira kungirachi gatondoka ekarebukanga soli ni kwe kuthongira kwe gatondoka batathukia kinya no kamwoko kinya gapatiko kapatiko gagana rukunyu so what is soul tathukia secret ya murungu maybe no ntoni anu mekemenyirwe anto batekwa basi mete kuyo gatwika itumwikire tu soul basi mi soul tu kintu kiu tutikiona kinyara mtu aukona gitete otiona but mantu mama metha wa marikiri spiritual world marine spirit imantu taomba kuona na medho za kiumbe imantu taomba kuona ntu imantu maingi sana nasi makarikaga in the spirit world marotona mundu nakuya akurubira mantu maku atokarindea no tamuone mundu nakuya akurudha mantu maye muno akajia muno kinya no meja pena spiritual dipere ja pen ke physical mantu mamwe marama pena gogu nwanga otu na muthenya mantu mamwe mantu mamwe no mawapenere na matatwike yani mtu no attack muthenya in spirit world na utamenye kabisa utamenye watwika ogaku utamenya maybe no ntu the spirit world kwena the spirit yemwe no kwena spirit mbingi nago ukakwa spirit ya ku strong wena eno yumanagia na the altar manto utaomba kuelezea utaomba kuelezea mitambo manto manene sana okambere chetu kiri in the spirit world bagi attack mtu kana spirit yege wa attack etumagia altar fulani
ilazima kwegu spirit yenu kwenda watak Nancy yumete kire altar ino madhabahu fulani. yes yes no ka kwegu nwe Nancy ari na madhabahu make atumagira madhabahu mamwe magakurwirira spirit ino mberetia watak wena altar ya kurwirira so waende ringanaga na bora wena madhabahu marotumagira how strong they have, how strong is your altar na uende ni otithina kira altar no lazima eperwe sacrifice and those other things Sure. so ka kwewa utri strong kiri altar yaku definitely spirit no igo attack na kitu tumiwonaga muntu akukarika untu no achiririe madhabahu fulani makumurwerera tete muntu akorogwa na karogoro utie korogoro gwe kuri by the way mkwere nyemo muraithiri uti ete korogorwa akuna utie korogoro uthi orogoro ete urutwa muntu atakemuga nembiagira uthia kimuga okamwa okarutha nyamu yetawa okarutha covenant noe bugekanira ngwataniro kenda altar yake ekorwerera kokwa ne spirit yenu era gochumburaga altar ya mugaoyo nuntu no amepeya sacrifice nambi altar ya mugaoyo nuntu buruthie nyamu yetawa ngwataniro covenant kege tuma weta gwinto ugaitwa into nini kengonwe a peace altar yake na ndi kendo altar no kurwira ko watwike no yara waktatkaga utwike ni spirit yeno kurwira na nikinya abantu okaigo kuthi kumuga muna ahare mu igo kuthondeka obwa that means spirit yeno is strong kurukia altar. I mean this altar eno attack is strong kire eno wetire kireo mantu engea tukamari ndio itumia ngatheti-ini karatasi ya 12 tukithirikiria ngatheti ino control of budget urge KC leaders to clear all pending bills mwerekere gukina thirikari na thiritwa kiromba thirikari kana tongorewa KC gutigira ati bills chondira chiatigirwe itaritwe maybe kire thirikari nkuruku nambi igotigira ati kuriwa tengo kuona ati bakuona gintu kingi. Development expenditure represent 2.3% of annual development budget. The county assembly spent county assembly ino ya Kisii etumegira chiringi million 73.48 kwandika antu million on employee compensation. The county assembly spent mimbe yonde na haraka muno county assembly ino ya Kisii etumirete chiringi million 73 kathanta inyanya that is 48 kire andikwa na muno baraba kwenda utuka compensated kwerewa imantu mengi sana mekiritwe kire ngatheti ino murithere wa Meru TV ngwetigia okainambira kwigua ukigura ngatheti ino okainambira kwigua warangira yo. Shameless Migori MCAs disrupt sitting in violent shongo again weekend kuririkana fracas ti fracas iyo fracas tenda witana on heart wang brutana okuga franca ndakora fracas na ndio uongere s yena kaes kuririkana ri MCA mwana athie na mbere kwigua akegurarwa muthenya wa goro nyuma ya matuma kana nyuma lakini MCA bari tebo nyuma ya matuma kumira na arakire bunge yao nominated MCA aretwa ni Stella Ombanya athie na mbere kwigua akiona ngurario kogoroni wake kwa umotho ararathie na mbere kwa kiuga gwa cibitari fracas arathie na mbere kwigua
okay kinini giki kiumbwego kana ndo inu irathie na mbere kwikiumagira nyuma ya ma MCA kugeria kuthukangia kana kwenyangia gikaro ke mwanya kira kirari kwariria mantu makuruta bamwe ba tongoria kana bamwe ba ma MCA kiri committee chemantu maigena urutingoge kiri county ino rugono ruru ukarura itha kiri karatati ya 15 ngatheti-ini ino ya The Standard. Karatati ya 16 ukethiria president's main task should be to heal sickly soul of our nation. Na arago kwerekana untu bwabu nene rais wetu akabatara kuigwa kiruthaga gutigira ati akuthiria kana akuoria thina ire chithirito kinambira kwikirumagira akenya muno ire thina chia uchumi buthu kuna mantu mara mangi methirito makinambira kwa makionekana wewe uri ngatheti ino mureithirio wa Meru TV ukainambira kukibonagira ngono ire chikirito inya kirito ratati mwanya na nikango kunyire ngatheti ya The Daily Nation iriango etenjerene chiakwa na rugono kana nteto kana ngono iri yetwe kanya kambene kirengatheti eje ni mantu ja ujukania bwa aritoba reba ko join the junior secondary karatasi na kambere kwina form 1 blues for KCPE stars and parents. What Machogu's plan for junior secondary mean na tea Machogu mibango yewe kiri aritoba junior secondary ekomanisha. Then kwina Chebukati's confessions nkuigwa gweta rugono ru mantu jere ojo motongeri wa kiama kia IBC uria na kaumagarite ngwetike ithurano bibia mubia kurungamira na ritete confession na rugono ru karatasi ne kamugwanja karatasi ne kau kambere kwina rugono pain for the elderly kana antobare akuru ni wa ukurukira mathina kathumba nyuma ya mbecha ire banenkairwa kwitherwa chieberete karatasi ne gatuire tugitegera kwina form 1 placing painful for some, blissful for others kana arito excuse aritoa barabara giretwe kigerio kia KCPE mwaka muthiru nikenda bakomba kuthura bagitonya secondary schools nkuigwa tuthomera muritoro waru wa mbere atonyete Alliance High School na kuretwika form 1 selection nirothero kirekerwa muthenya jwa igoro na arito bomba kuthura bakithurwa chukuru iria bakomba kuthura bagitonya kuretwika grade 6 assessment results to be announced today narua grade 6 barabara thithiti gerebia grade 6 nikenda baibo baitete junior secondary yes result chiao na chikomba kuthura kirekerwa muthenya jo narua na aragu gutwika ni aritoa milioni 1,230 na 57 barabombere kuthura bagikarira kigerio giki kia grade 6 na bakomba kuthura bakimenya narua mwerekera jwao nonto minister wa kithomo waja Nthigurune Ezekiel Machogu akomba kuthura kirekeria mpumichia kirati kia bitantatu education CS outlines plan for junior high transition kana mibango uri aritoba komba kuthura bagitonya junior secondary nye ikomba kuthura rugono ruru karatasi ne gatuthatu wenda kumenya mibango iri thirikari neyo kwegie aritoba junior secondary mantu jari karatasi ne gatuthatu na kuritwika skuru irika host junior secondary can benefit from a 9.6 billion cash irine nkanireto ne gukinyaniria motaratara jojo na manto jojo ndekana mibango yonthe uria Ezekiel Machogu amebangite iri karatasi ne gato thatu kangatheti ya The Daily Nation karatasi ne gato na kwena key people who will claim champion Ruto's agenda in parliament kwena anto habari ya ndio na umweba iri bathatu bana batano anto batano baraba gatetheria mutongeri wa Nthiguru President William Ruto nyugo kinyithia agenda chiawe ikomba gwita na mbere ndeni ya National Assembly na anto baba umwe ni mto wetu wa Moses Wetangula
Moses Wetangula Oriane Speaker of the National Assembly, kwina MP wa Molo Oriane Kuria Kimani, kwina Kiharu MP Didi Nyoro, kwina Kikuyu MP Kimani Ichung'wah na Tharaka MP George Murugara. Batano iboba kwamba ko bagitetheria mutongeri wa Nthiguru ni gukinyaniria agenda ciawe aja Nthigurune. Era of tea cartels over. Gachagua says as he pledges deep reforms. Kana mutongeria munini wa Nthiguru niwe Rigathi Gachagua. Naugite cartel ba majani. Gitare ore kuthira. Baibange kurio abebere nonto era yao ekuthira na kwina mibango iria ikitwa kiri sekta ya majani kana ugaruru kuburia DP Gachagua abangite kuthithia kiri sekta ya urimi ya majani na kwa itugwitikia majani jagachokera aria jari mbere kwirio majani jari nkuma sana kama athirire nkuma ino mayani je ni ora lakini ti ore yari nonto kateli baingire Katero wametumaliza. Wetangula for the Kenya Post sparks a debate. Kuritweka once a person has been elected to lead parliament, it is only fair that he steps down as a political party leader. Okarikana Moses Wetangula niwe mutongeri wa kiama gia Ford Kenya na nathuthetwe ari Speaker of the National Assembly na kuona ndi igo kwina ruaria ruriau ruletete nkuchanio kethera bandu ageta na mbere kuthwa ri mutongerio kiama giki kana anenkanire kanya gaka atomba gutongeria biobiere na rugono ruru ikaratasi ne gato tantatu karatasi ne kamugwanja kwina mantu ja Chebukati na ari orete Ruto kana ombite kuthwa akioria mutongeri wa Nthiguru gutegera makarika jaraje ombere kuthwa jageta na mbere ntuku iri kurekeria ithurano ndene ya nyumba ya Bomas. Ntemba kuthangitegera chionde kwina tumite breed injeru ejete yangano nara kampuni ya urimi ya Sejenta itumirite kwina hybrid ejete injeru ire karekerwa next year iretwa new robust wheat variety on the way na irerwa mbeweje ni kumiria muno riwa ku itumba kuthurwa igia affect muno kinya gukara muno no igakura na igaciara na ithinki komba kuthurwa gitetheria antoanene kurwa na mpara ndene Nthiguru ya Kenya nererwa is without the blemish of genetic engineering etethithitwe genetically ku I hope rero ekarekerwo mwaka jo twitite na igatetheria antoanene kukandana na mpara kana na yora aja Nthigurune yetu ya Kenya tumba kuthangitegera no ntumathaje tu na jonda tega kona no kajetete na mbere gwita kwina rugono ruriaja mantu jawajia kwina rungi ruriaja this is why I wanted to abandon my baby wenda kumenya rugono runi mbige tomi rui karatasi nega 10 karatasi nega 10 na tuire kwina mantu japua hygiene drought fueling cholera spread kana kira gitumite cholera yongere kani mantu ja ruko kwithura gute no theru burabu batere na mantu ja mpara kinyaju ija changiete kiri cholera kuongereka ndene ya Nthiguru ya Kenya kwina ujo gwetwa widow takes on Chepkuti family in battle for matrimony house mwekuru omwe wa MP the former MP Oriane late Ainabkoi MP William Chepkut mwekuru omwe wawe no ntware na ekuru bathatu no mbete kwithurwa agita koti ne ukune kunekerwa rungai ruwawe gutarirwo matira jengisera jarire ngatheti-ine ya The Daily Nation noko kamigura umetegere lakini karatasi ne kamera 20 kwina wataga mbiche uri no jambi ndio na ikari umbocho ino mbosho rero nande oni eneo state area kana eneo situation area ndene trukana na indona tobocho bagutara ukero tobocho tu na tutikirige ntukinge tukarirwa ni mwana uju noju na kwena konkona ikamami kombero impara naja na ngina na uju lakini baba barirwa iko wives ni ekoroba mtu umwe
na mukuru ateo mukuru ateo ateo na tombocho turatugutaro iyo niyo situation ire ntere cia Turkana na area mpara etete na mbere kuanda nkunyontere iu cia Turkana na ntikumenya na ate ampara ejika bigwano mwanka tuchwe kioria kia gutura tuchwe kioria kia gutura no koga ichwera ngatheti eje ya the Daily Nation ukomba gwitegera nteto iu na inge inyinge ndatega nkona thacheto faminas tumare gatumagara anini twinambere kwigua twikuyagia Meruke anini ngotia tuichokera tukaigwa twina mugeni wetu wa Ntugu ora tukainambere kwa tukimulika manto makona ina biashara na mantu mangi tamara kwa gutikainambere kwa kiaga mwago muthongi sana kana mantu makurigeria mantu kainambere kwa tukiarageria rukirwa emundi mugeni wetu agatweresha maingi barabe na biashara tayari na bakwenda kuchikava mantu mantu ma insurance imuntu ne expert yadretwe ari ena omenyo bunene sana kire mantu mageni na insurance na mantu mangi tamara akainambere kwigwa gitweresha mamonde wona twachokera tu kire ndereka inkai chiyite kogu thina mbero karakire Meru TV twachokera nyuma kagite kate kuraya